ngasi koina khana nagadoriba mifam ase karino aina haibada aikoi se mamang dagi koi sirbada tawgane aina lepkhare lepabai matung sei sida akoi ukoi lupta koi animak nupi numin amasung koi nupi lan koi animak kawi kauraga moina hai koi punsan bagi wa hai akoi na hai koi jai punsan bado koi animak su jai jaba sei sida karmaina tawge aina haibada jana bada leire koi sirbada hana lepanina sirbada pullasi haiba wase ase hainai haina ba sei sida moisu fare fare sirbada punbase yabra haina haibaduga jai haina haire jai koi su tana rakhige adagidi meeting ja ani rakni kauba pukai lupta ani rak kauba cha aham bai du dai wa piramde ai asonda mayam che khana nainadragadi ai mayam gi wa ta dragadi ai punsan da bagi wa se akoi punamaki executive body amasung advisor mayam chigi wa ta dragadi ai wa se pibanga moyena oja sing oja nanda babu oja kenchan pukai luki oja nadia chan adagidi khogi athoba ningsing luki khoi sanahan arke sanahan moi punamak che jawri dai silcha rongi chu loina oja sing jawri jawraga khana naina bani noi ani punchal waina do aina wa sin a mai du piramdre akom bai sida akoi animak pathangi jumja kai senda mu program je thada ba matam sida akoi animak akoi su akoi tanaru ba matam da ya bagi wa che leire ja bagi wa che leire jaragadi mayam sina hai lifetime oina punsan dori ra natraga nupi lan sita punsan ga dobria akoi committee duna hangai mayam executive body na hangai hangak paduda ai madugi wadudi mayam da ai thamjari sini lifetime oina punsan dori ra natraga handaki chahigi mifam sita pundori ra haina moina akoi gi mayam na hangai ola samgi advisor sing executive body gi mayam na hangai hangak pasida aina mayam da ai thamjari sini masi mayam na khana biro kaigeda kodi lifetime oina pulasu kasu kaide aduga handaki mifam sidi sirba dana hana lepabanina aduga sirba sida koi punna tawminarasi haidana aina ise beni su lai lakpaduda aina ise beni oisu ai khuramjari sini handaki sidi sirba sida hana lepabanina sirba sida koi punna pangthokminarasi aduga executive body se mase karmain tawna koi punga dage haibasi chu khana nainasi asigi maramda ai phajana haibaduda mayamna madudi yam phajai oja sing ahlaman hai yam phajaba wani mana hairiba wase adodi executive ki akogi mifam annual mifam da akogi punna phaminaraga karmain tawna punsan gadage haiba wa sisu mayam lepiu karmaina tawgadage haiba sisu lepiu haibado ai basina wa se sengdokna ai haije aduga aina sirbagi mifam se pham gani haiba se mamang na haire koi chahi kudingi annual akogi chahi gi mifam da he lepi do handak sidi chingdola kai da tawbado koi adugi mifam gi lepkhidre marakta koina pau phaunaraga akogi secretary na su vice president na su kogi sunagi vp na su masigi kadai da tawgadage haiba koi advisor sing na su masigi pau se amat na phaurakta baduga aina marakta sirbagi sida aina noi taw ngamgadra aina haiba doi de akoi singe ngamgani haiduga aina mongol pugi meeting ama kawi akogi secretary na sunai amasung dholai division gi meeting seida masigi wase hangi iwonda hangba matam sida aina hai sumai tawna sirbada atai dadi program je thangalakta banina sirbada tawbagi se koi nupilan tawbagi se lep haina base haibadi hainare adubu fajana confirm oi basa ikhangalake haidana moida hairamba matam sida adugi olakpa kharani leiraga koi sirbada koi reception committee semi reception committee semba sida aina secretary su hai sunagi subdivision gi president maonda su ai hai lau smain tawna koi reception committee semga da bani koi tanaraga kramain tawsige moigi sirbada tawbase mongolpurda ina confirm piram da bado huji confirm oire aduna thangja numi se noi nungthin pung 3 da mana kainona hai benubulan hai aidi school leibani na iche tang theng tare theng asu lau koi ngai ni haidana maonda koi hai haiba matam sida makse thenge adu tawdaina ma laktraga akogi sunagi subdivision gi president si su kaujaba duga moise adugi akogi sirbagi reception committee semba matam sida mo yaudre nongalaga karmain tawgen haibida mitai tengon gi meeting ama kaubaduga aidi sumain tawna mogi su batol lai iwonda mitai tengon gi su batol lai lakpa matam duga aidi arambai tengon gi moi blood donation gi dais ki tamakta igonda baton torpana han khare
हानबनीना आई ब्लड डोनेशन की सिदा आई चले चलबई मतुंग सही सिदा मोगी मिtai तेंगोल की आई जाव बंगम जद्रे बनीना आई मोइदा हाय आई सुमाय तौना उनबा मतम दा हाय आई नोइदा दि हायरमद्रे नोगी सिदा आई लाक बंगम जद्रे सुमाय तौना मिtai अरंबाई तेंगोल हान खरबनी मोइ डोनेशन सिदा आई जावजरे आई जावरे आई हायबदो ए मोचु कायदे दा हायरे हायरगा सेक्रेटरी अमसुंग सुनाई सब डिवीजन की प्रेसिडेंट मोइ अनि चलमनी मोइ अनि चलमगा करमाइना तौगे न हायबदा अखोगी लैरिबा मनुंगी वा पुनम अखोगी अखोई इमुंग मनुंग वारी सानगदबा बादो मैतै तेंगोल की मीटिंग दुदा लोइना वारी से लीरबाय मतुंग दुदा इचे सुनाई डिवीजन की साबित्रीना करी हाइना हाइगे दो हजी आइदी अदुगी नुमितुगा जावहौद्रबनिना आइसे खंगदे मोबाइल दगी उरे सिरबा कांगुना आइगोंदा जाम कन्ना हंगखरे वाफंगसे हंगखरे अखोई सिरबादा सुनाई साबित्री सब डिवीजन की प्रेसिडेंट ना सिरबा से नुपी नुमित लेरंबनी करमाइन तौना चंगखिबनो करम कांदा चंगखिबनो मदो आई मसे कनो तौद्रे नुपी नुमित जंग लाउना लेरंबनी सिरबा से हाइना हाइरे दो हाइरको मतम सिगा सिरबा कांगुना आइगोंदा हाइरे सुमाई तौना हाइरे इसे करी वानो आइना अदा आइना हाइ नोइ सिरबा कांगु सेंदो उमदु आई मोइ सिरबा कांगुदा आई हाइजे अदुमा लेरे अदुगा अखोगी सेक्रेटरी नसु मंगोलपुर अना सिरबादा तौबा हाइसे लेपना हाइरमबसे कंफार्म से आई हाइरके आइना मोइ नोंमाइजिंग फमीसे थांजा नुमि रिसेप्शन कमिटी फंबदा लाउ हाइबदा मोइ लाखिद्रे अदुगा अदुगी मितै तेंगोल की मिफम सिदा मोइ अमता खंगदे आइना हाइरमि साबित्री सुनाई साबित्री नसु हाइरमि मांग मथंता कनो तौखिबनी मदो लेपखिबनी आइना आई एडवाइजर मयाम तानै पुनमक तानै सिरबादा लेपसे जारबरा अदोदि रिसेप्शन कमिटी सेमनबैना जादना मयाम पुनमक अयाबा लौदना सिरबादा लेपनी आई इखथोंतना प्रेसिडेंट ओइबा हाइबसे मयामना हापगा प्रेसिडेंट ओइरिमी अदुगा मयामगा अयाबा जावदना आइना कैदौनुंगदा आई इथंतगी सजेशन ना आई वामो हाइदे अहलमन सिंगना पुकैलुबदा कौबदसु आई मयाम वा तावदना आई पिरमदे अकोनबदनी आइना पिरिसे असिमसु लैरे अदुगा आइना हाइजनिंगबसे करिनो आइना हाइबदा मसी पुनमकसे करिनो हाइबदो तानफम थोकप्रा कदाइदगी हौगिबनो मैरासे हाइबसिसु मोइ खंखम थोई माना सुंखंगे खंदंगगी सिरबादा सिरबागी कांगुसे नुपी नुमित लेरमी हाइबसे मा कयाम जाम खंगे अखोइसे मैरासे हेक हौदोकपदा जाउरइबनी अखोइ लखीपुर खुमंदा मैरा हौदोकपा मतम से दैसिदा अखोइगी खुमनगी सगी अहल अमा थौदो अमा थोकपदगी हौदोरकपनी आई मजान कनो हायररोय अदुगा थौदो अमा थोकपदगी मैरासे हौदोखिबसे मा अखोइगी खुमनगी रासेना प्रेसिडेंट ओइरगा थंबाले हाइदुना सेक्रेटरी ओइरगा माकसे खरनी लेरगा अखोइगी मोइ खुमन मैरासे खनरकपदगी ओजा सरत होय दगी इमाइबेन मयाम लागा ऐसे इचापी आई सेक्रेटरी से ओइगिरोय आई नहा ओइरि मतमतुदा ओइगिरोय हाना हाबसे मोइ मयाम लागा ऐसे मीटिंग अमुक कौरगा ऐसे सेक्रेटरी फम हापे हजिकी अखोइगी मैरादा लेरंबा असागी मासे सेक्रेटरी ओइरमी अहानबदा मैरासे हेक हौदोकपदा अखोइगी कइनोगी अखोइ खुमनगी हौदोकपा मतम सेदेसिदा रासेना प्रेसिडेंट ओइरगा माना सेक्रेटरी ओइबसे कुइ हौदे था अनि अहुमतनी था अनि अहुम से लेरगा मोइसे करिगुमदगी आइदी मदि मतम दुगै खुमन मैरागी मेंबर दी ओइ फमदी पाइदे फम पाइदे बनेन मोइ अयोंदा लागा ऐसे सेक्रेटरी हापना दुमाइ तौनगी तौनबा मतम दुगा मागना अखोइ मैरादगी माग वांगमदा लेजरे हाइदना रिजाइन चे पिरक्पै मतुंग दुदा अखोइगी मैरासे खुमन मैरासे फुनरक्तना खुमनगी मैरा इमाइबेन सिंगसे चाही 7-9 केस कानगी इमाइबेन गा माका मागना हाइरखी सुमाइन तौना अयोंदगी सना लुपा पैसा लुपा मुलहौरे आई लंबी चटपदा हाइदना इमाइबेन मयामदुदा केस पालक्तना चाही 10 मुक केस सोकनादना अदुमाइन तौना लाखी वारखी खोइसि यामना आइसि जम वाबा जाउरे सेक्रेटरी हापिरगा आइसि वाबो ओइरे अदुना सुमाइना तौना लिसांग सिनना लाखी मदुगगी 92 दगी 93 दगी कोई मैरासे हौदोकपनी अदुगा 94 दा ऑल असम मैरा पाइबी सेमबसे कदाइदनो आइना हाइबदा सिरबा कारोंग लाइसरमगी नीलकांतोगी मयुमदा
ऑल असम की मैरा पाइबी से सेम की बनी मसे असागी सुनाई साबित्री साइकोम लकाइसिना मा कयामुक जामना खंगदना सिरबागी मैरा पाइबी से नुपी नुमित लेरमी हाइबसे कमाइन हाइनो अखोगी मैरागी नुपी लान हौदोखिबसी सिरबागी लाइसरंगी नीलकांतोगी मयुमदा हौदोखिबनी मदुगी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सु मोइदि खंगमोय आइदि लोइना खंगी मदुगी मिफमदुदा यावगी ममीनी ऐसे दुगी मिफमदुगी मैरासे हेक हौदोकपदगी जावरकप नुपीने ऐसे करमाइन तौना खोय नुपी लानसे लाखी हाइबसे A to Z makoktay matonma ay loina haibangangani adu main tauna khogi Lakhipur maira si so wa tadna case chahi tara case sokna dana ami ama khakka mayam ga case sokna bai se kana nangani mayam na sumi ko matam du da ukil se bimorang sulai na oi masiba ai seng na haige MLA oiramba mase ukil oirami bimolang sulai na silsar bi aming chatpa ukil ni mang na ekoi se handle tawbi मधु मतम दुदा अखोई से FIR पालकतना अखोई मी तरेट खुमनगी मी तरेट अखोई से कनो लाए नोटिस लाए सुमाइन दौना तौराइना अखोई से बेल लौबा मतम सिदा अखोई लखीपुर की दी कंपनी की लमनिना रजिस्टर तौदबनिना बेल लौबसी याददना निंथेमहुन की समलान आई ngasi बाव काउद्री 1994 93 दगी निंथेमहुन की ओजा समलान से माकी जे पुरागा माकी जे पुरागा माना बेलार ओय दना खोय नुपी तरेट से खोय मैरा पाइबी तरेट से खोय बेल लौदना चाही तरा मुक के सोकनगी ngasi wari se aina ngasi liri bese karigino haibda ngasi gi anauba miron sina khangoi haidana noi su khanghau akoi se kaidongai baw lai hidori no haiba ngamde madugagi akoi nupi lanche hogdokhi bani hogdoktana coordination committee semi coordination committee all assam semi bese kana jawi asi jo ai haijage moi atai di maida hogdok pasidi ko nani moi atai changak pase aduna aina haining se karino haibda all assam semba se sida Manipur dagi university ki Oja Mohendro mak jawi Oja Mohendro jawi sirbagi Oja Deben jawi Oja Charat jawi moi ahum sina silang dana all Assam coordination committee se semki bani semki mamatam si da kanana president oge haibadu ai haijage haibade kaina habda all Assam gi han ba president oi besia koi Lakhipur khuman gi Gorpia Sharma makna president oi adagi Lakhipur gi sirbagi sai Nilkanto gi mayimda sumangda tawgiba all Assam semgi besia maki nupi khogi indom cha dasinina secretary oi masim chu mayam khangbiu ko maira hawdor ko se masigi ai seng na mayam da lijari sini aduna mayam puna mag bhap tamina ba chummi ai khogi media da mobile da panghai ta hai ba se chumde aduna historical do khangaga wangang da aina ngasi ngangjari besia hawbadagi loi bhaw maira huji bhaw kari karmai tawna lakhe hai base ai loina A to Z haibangani aduga kharani leiraga ai khogi Lakhipur maira se chawkore madugi matam sida all Assam semba matam sida maira uni se taramathoi khatani maira uni se taramathoi khata suyaba taramathoi se gi maira se afa thabak tawrai adu tawrai ada tawrai haibadagi maira se asuma jamthore kodagi angkomu akoi rongpuda akoi tanapu basi su phatre masidi maira gi sub division wai semdok bana phagadra asidi yam chawra banina haina rongpur gi Ibeman high school da amu meeting kawba matam sidai sida all Assam gi maira paibi gi se akoi na sum purak pasidagi akoi gi Gorpia Sharma inaja dasini hoine sum puna lakpa se idi phare chawra abanina ina Ibeman high school da amu apun mami phan ama phamme bai matung da maduga mukanana president oi secretary oi madu so ai haijarake atai makha tha basidi yamgre masi so ai loina khangi A to Z ai loina khangi aduna maduga mu akoi gi Gorpia Sharma se sindo aga Haripia Sharma na mu president oi re kamangha gi Rombha na mu secretary oi re masi masu ai noi mayam da khangan jage masi masu leire masi gi lisang sinna asum lakpadagi ai khoi gi nupi numin haina tawrok pase karmaina tawrok gi haiba wari si so ai matek amtang lijage noi mayam khangbiu noi na mu palhaugadori mi ai koi di ahlo erabani ham si su ai tan pu basu ya ponte mathang lai basina loina pugadabani
aduna ai khoi na masigu mawari mayam che liram dragadi anau ba icha inau mayam thorai ba che mase khangba ngamo aduna aina sugaina wari se lijabani aduna karmain tawge na haibada kanam ta tanaram dangai gi iche beniga jentiga matam tuga amkamu rombhaga jentiga se rombhaga haripiaga se sillabai matungda muk jenina benina president oire madugi matungda jentina amuk secretary oire koi matam sida karmaina tawge na haibada moi akoi che division da muk lehaure moi da muk sinare division che akoi Lakhipur division Sunai division adagi Udharbon division Silchar division sumaina sema division mayam sema bai matung sei sida amkamu beniga jenti gi sina all Assam po haure kasu kaidi moi gi sidi adu main tawna pura bai matam sida moi na kar main taw ga na habadu modhuti lada madugi chahi du dai du da nupilan tawi masina kar main na tawge khoi da haira ko su meeting phambada yawi moi gi modhutila satala hari ba khun sei sida nga phadna chaba khunni modhutila satala hari ba se asai sida moi na ising chokpa kumba nga phaba kumba mayang sing na kumhandare hai kumhandra ba sei sida moina khoi da thangalabne phare adorga di khoi mitei gi maira pai bise karmai tawna ma pangan kange kanda ge se jenghalasi haidana khoi modhutila da mifam se thadare mifam je 12 December se thadare chahi gi 12 December se thadadana maduga gi di lepna bai matung sita kana mata hairam danga gi jenti ga beni ga na nupi numit haina baton sida lai ni baton che se khoi baton jawri edana baton che sida lai hai kaino sidi baton che siga nupi lan tawramba koina nupi numit hairi se karmain tawna hairakpano haiba se mayam puna mo oja sara doi kari ho kara ho se mayam puna mo se nainare oja puna mo advisor puna mo se nainare ba de phare moi handaki nupi numit haina pangthok ki bache khoi 12 December tarani thoi se pangthok asanu maduga khoi khanarasi aidana adu main tawdana chatle khoi su modhutila da chatle iche sabiti khoi sub division gi ma president na ina secretary ni dumai tawna chatle bai matung sida moina ayuk ki delegation sida kaukhale mayam che kana wa ngangbi ga da balai ngangbi ro lawai hai ba de iche sabiti hai aina hai ba iche nang chalu nang president ni sub division gi nang chalu aina abde ibem nang chalo haidana ai se chatlaga aina mafam du da modhutila gi dais ta kakhalaga aina hai nupi numit haidana baton da la ise kanaga tanaramaga kanada warep lauraga kanaga ngangnaraga kana kaudana akhogi all Assam chigi executive body kana jawgi register da leibra jenge madu sengdokpira u haina habda mo sengdok amdadana madugi do chinna madugi mifam sima pangthok tan loi bai matung da amuka mo khoi saikom lakai da akoi mifam si aina tanare ba jenti ga beninga se kawi khoina Sunai Yuboti High School da ni kawba matam si da moi laktre akoi na wase sengdok na si nupi numit haina noi na onthorak pa se karmain taw bano do sengdok si no kana ga tawraga warep laudana nupi numit onthok ki bano masi sengdok si lawai da hai ba doigi ai wa ma si tharame madoigi modhutila gi mifam se loire bai matung da iche sabiti da aiga akoi makha da mayang gi collection taw ba khotpa taw dana phammi ko phamba matam siga Manipur gi moi jawi Manipur gi macha lai ma tawramba bor kaina haiba se jawi bor kana haiba se na karino haiba iche sabiti se macha lai ma Manipur da hawdor ko da ma se president ni bor kaina na secretary ni ada mana laktana iche aikoi gi se nupi lan hairam ba se khoi nupi numi ontho si haidana iche sabiti da aiga iche sabiti ga phamina ba matam sida mana adumai hai che sabiti na hai gi ai phammi manak sida adu arga di nang aina onthok pangam banate noi Manipur sarkar duna ne Manipur gi kaino da sarkar da koi gi puari gi wari da noi sarkar na Manipur sarkar na nupi numit haina onthoro u akoi mapan da leiba maitai akoi su jai adumai tawna iche sabiti na hai gi bor kaina da ai ida kong na tai ai ga phaminari mi asima leire asima so ai chengdok ge mayam da asimaina lakhibadana sai Yuboti High School da moi kaukhali laktraga Sunai gi saikom lekai gi Mahadev angkha lei chingthakta masiga mu meeting ja kaure meeting chen namna kaure lae beniga jenti ga se lae laaga khoina hangi Mahadev mamangni phajana angtang ma se ngangna si
कमाई तौबनो हाइदो ngang से ऐसे ओइदबा मंगांगो इसोरना साखी ओइसनु ऐ अतौगिबा वारीदुतने ऐ सेमजन साजबसु कया हिजदे अदुना अदोइदुदा कोई मदै रमाकांतो जावी अदगी मोगी कनोगी से कदाये ओजानिल बाबूदो ओजानिल बाबू लैखिद्रे कनोगी नि मोय खुंदो करे हया आ फेंगनागिनी ओजानिल बाबूसु जावी ओजाचिंग अहलमन मयाम जावी आ कोगी साइखम लेकायदा फंबसिदा जावरे जावरगा बेनीगा जेंतीगे से अखोगी वादो पीबा ngamdadana महादेव रोमदा ओंजलंबदोगिने महादेव रोमदा ओंथोक्तना लैखरे नाकल अमदा लैखिदना दुमाइन तौना वाचे नैनरबई मतुंगदा मोइसे कइनो तौबा ngamdadana हौगतना चखरे चखरगा अदुमाइन तौना अदुगगी नुपी नुमित हाइबसे थोखिबनी मधुतिलादगिनी मयाम पुनम खंगबी मसिमा आई मयामदा थमजगे एक टू जेड आई मैरा हौगलकदगी लोय खंगी अदुना अदुमाइन तौना कोई मैरा से हौरखिबसे ngasi भावसिदा अदुगी वारी लिखुंदो आई लोय खंगी मैरा की करीनो हाइबदा आई लोय खंगबा मिनि कोई लानना चलोय अदुगा अखोयदसु सुनाइदा ओजा सरने आइने इचे साबित्रीने कौखी कौबो मतम दोइदुगसु अखोयदसु थितेन तौरखी नुपी लानसे ओंथोक वाइना नुपी लान ओंथोकु नुपी नुमित हाइद्रसु ममिंग अमा थोलगा ओंथोकसी हाइगी कोइना हाइरे अदोदि ओजा सरसु हाइ आइसु हाइ इचे साबित्रीसु हाइ नोइनाने अखोयदने नोंमैना कापकेसु कापु इमा लाइपाकी तमक्ता अखोय थवाइ थाग्रसु कीदे अदुगने नुपी लान हाइना मणिपुरगी इपा इपुगी इमा इबेनगी पुवारीगी वारी अंग्रेज का लान सोंगनाबा चेंग तांगबा मयाम खंगिको खंगबदा लान सोंगनागिबा इमा इबेन सिगिबा मयाम दो मदुगी फोटो ngasi लैरी अदुगी पुवारीगी वारी से कोई नाथैनबा ngमोय नाथैबा ngमोय अखोयदी इपा इपुगी मैरा पाइबी हौदोरकपदा मणिपुरदा हौदोरकपगी पुवारीगी वारी से नुपी लान हाइना हौदोरखी मदुना मसिगी नुपी लान से कोई होंतोकपा ngमोय मसे नोइना अखोयदा नोंमै कापकैसु कापु येसा तौगैसु कप तौ अखोयने मसिदी होंतोकपा ngमरोय हाइना अखोय लिपनखी मदुगगी अखोय नुपी लान हाइना ngasi बाव अखोय लाइबसिनी मसिने अइना मयामदा थमनिंगी से अदुना नुपी लान हाइबसे त होंतोकपा जाम नते पुवारीगी वारीनी हिस्टोरिकल गिने अखोय ngasi डिसेंबर तारीख 12 दा चही खुदिंगी पांगथोइसे कैगिनो अखोयगी इमा इबेन मयामना इखेंग ताना सिगिबदो मदुगी निंसिंग थौरमनी कोइ ngasi तौजरिसे अदुना मसिगिसे नाथैबिदबा फै अदुगा अखोइसे आसागी मोइनासु हाइरी आंगांसिंग मैतै तेंगोलना हाइनि पुन्नबिबगी हाइ अखोइसु जाय पुन्नबसे अदुबो हंदकी सिदी मतमना थेंखरबनिना मोइना था मरी ममांगदगी नोंबिरमगदी अखोइसु लाइबक फबनी हाइबदो अखोइ हाइजनिंगी अदो हजिकी नखरबा मतम सिदा करमाइन तौना नुपी लानदि पुंसी हाइना हाइरे हाइबदो मोइ उधार बंदनै लाउथोरबगी मतुंगदा अखोइसि मुक सिदबादा रिसेप्शन कमिटी सेमगा अखोइसि मुक लाउथोकचबनी मसिगी वासिसु अइ मयामदा थमजगे अदुना अइना हाइजनिंगबसे अखोइ पुनबाइसे जामफै हानसु पुलई पामसु पामजै अदुगा अंगांसिंग इचासिंग मयाम मितै तेंगोलना हाइबिरैसे अखोइ लाइबक फबनी ओजासिंग अहलमन पुकै लुब अमसुंग मितै अथौब निंसिंग लुबनसु हानबदा हौदोरकपनी अखोइ पुनबगी वासे ममांगैदगी अखोइ पुनबगी वासे हौदोकना लाई हौदोकखिबसिना कना कनानो हाइरकपसिना हाबोंग ग्रहरी सिरबार मसिनसु अखोइदा हाइबिरखी ओजा अखोइ जाम नुंगाइजे ओजा होइना सिनबिरौ लैगिद्रे हालेबोनगी नबदीप हजिक लैदी ओजा बिनोद मोय मयामसिना अखोइसिबु पुन्नबगी जाम तौरखी तौरकपदो ओजासिंगसिनसु असागी हाइदी हाइरगा नक्सन्नबसे कया सिनबिरक्तबा हाइबा तारे असुमाइ तौना ओजा ग्रहरी आइकादो जामना नुंसीना अखोइदा इबेमा हाइबदा हेंदबा जामना लेमजखरबा नुंसीखरबा ओजासिंगनतनी अदुमाइ तौना अखोइसे ओजा कृष्ण मोहन कोंजेलकाई मोइगसे लोय जाउरिमी जाउदना अदुमाइ तौना अखोइसे लाखिबनी लाक्तना ngasi भावसे पुनबा ngamdadana लाखी अदु मितै तेंगोलना हदकी मतांगसिदा पुनगनी हाइना सिनबिरकपसे जामफै जामफबसे दैसिदा अखोइना खितंग खुयौना मनखिबनिना हदकी नुपी लानसे लोइरगा अखोइ कमिटी से पुलबसु पुनना सेमिनबा हाइबसे अखोइ अखोइगी ऑल असम मैरा पाइबी एडवाइजर मयाम एग्जीक्यूटिव बॉडी मयामनसु अखोइ लेपनग्रबनी मसिगी वासे हाइनग्रबनी लोइना जाय अखोइ कमिटी सिसु पुनबा जाय नुपी लानसिता पुनबा नतबा प्रोग्राम सिता पुनबा नतबा मसिसु हाइना लेपतना लैखिबनी अखोइसे अदुना ngasi अखोइ सिरबादा ngasi पांथोकचबसिदा अखोइ मयाम पुनमक अखोइ लाकपिरगा
ꯑꯣꯜ ꯑꯁꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯜ ꯑꯁꯥꯝꯁꯦ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯩꯂꯥꯀꯥꯟꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯒꯟꯖ ꯑꯗꯩ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤ ꯍꯣꯖꯥꯏ ꯂꯪꯀꯥ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯕꯁꯥꯒꯔ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯁꯥꯝꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯁꯥꯝꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜ ꯑꯁꯥꯝ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ नुपी लाना कोई हजिकी तारीख 12 की ममांग से सेमगदबगी वा लेपनरे लेपनबसे खितंग खुयौनरे मयामदो लाकपगी खुयौनबना कोई तारीख 13 दिसंबर से हेक लोइरकपगा नुमित अमा तारगा मदुगा एनुअल कॉन्फ्रेंस से शिवसागरदैसु लाकनी दिब्रुगढ़मदैसु लाकनी अदगी दि होजाई लंकासु लाकनी गुवाहाटीसु लाकनी हैलाकांदी करीमगंज असि पुनमक से लाकनी अकोई सिलचर एरिया सित नतना मसि पुनमक से लागा कोई एनुअल कॉन्फ्रेंस से पांथोगा अमुक अमुक बॉडी से चेंज तौरगा अखोगी मिफम से अमुक फजना सेमगदबनी मसिंग खक्सु अई मयामदा थमजगे अदुनी अइना सिनी अइना हाइजनिंगबा अदुना हंदकी कोगी सिदबादा नुपिलान तौगदोरिबा कोगी जीपी की कम्युनिटी हॉल दा तौगदोरिसे मयाम पुनमक लाक्पीरगा कोगी मतेंग पांगबिउ हाइबा वाहाई खरा से थमजरगा अइगी वा खरा से मतांग असिदा टेंसिनजर होय हुजिक इनेना जाम जबा मैरा आईडी से हौदोखिबा अमदी असिगी हौजिक फावदा परिंग नाइना तथारपसि मतान मजाम मरि चुंबा औदम खरा मियामदा हमजिक्रबगी अतुंग सिदि मखा तथारपो